Nicep Lah, Family kalau nak Episode nak 10. padusi kau ha. Kau padusi nak deng kau SMP bentuk gini. Kau tu lah pandai lo bisa lo menolong dia memasak, ha? Bisa lo menolong lipet kain. Kau anak jantan kedua nak dapat tak tolong lo. Bila kau selesai kerja dia mode kau. Yo je kalau nak padusi. Apa lah sayang? Ha, si kau duduk apa lah sayang? Apa lah? Ha. Ba, nak berang ni cik. Ndak nak latihan ni cik berang. Latihan dia berang laba buyang muncul ni kuat. Beko sakit seteruk dia mukolah. Ah darah tinggi dia mukolah. Masa ni cik berang nak. Yo biar latihan dia berang muncul ni kulah latihan berang mari aria beko kalau lu tumbuang dia beko dia Allah tu. Ha. Anda berang dan salah lu dia. Mangan ni cik tu. Mangga nampak yang. Lah jalan nampak kau mau lipet kain nang tanyo je mangga-mangga je. Ana membuat naik sultiang dan tujuh balai dan kena iak je diang leko. Cik melatih ko. Ha. Lah jalan dia melipet kain. Apa ni cik? Keluar apa diang. Lah jalan dia lipet kain. Ha, ndak membuat berang je den baliak waang kuah. Lelok lembut-lembut den tadi ngicek ka waang. Ha, bertanyo je mangade je diang. Onde yo, bajaso yo dapat nak bujang tahu se diang ada latihan. Besok ke rayu ni cik. Tu rayo ri ba diang. Pada maju rayu ni cik. Alun tentu ka puaso lain apa puaso se tentu le. Ala pang pikir baju rayo tu. Kalau pandai lo dia. Minta pitih doh. Nak do diang kini tahu diang ya. Ah, puaso ayo kakak puaso alun tantu le kwa. Ijan baju rayo nang kapikir le. Pakai diang baju na lamu tu. Nak do pitih le ya yang lagi pitih. Jual lah le lo. Cik mela pergi piti dada. Nak do pitih nak do nampak diang kwa kini kwa. Ah, palak nak dilatih tu nak do le do hasil panen dak lo do. Ambil piti ni cik ya. Indak beko lo. Mangga kami ambil pitih diang. Ha, ambil tas ni cik. Indak pandai-pandai lo ambil piti dan. Lah elok-elok dan ngicek kawang lah lembut-lembut dan ngicek. Pandai lo. Indah mata mereka. Tas itu sendak do isi elai do. Ikut ni cik ah. Dah do dah. Wang pandai lo nak minta balik baju rayo wang puasa lo tentu le baju rayo lo pikian. Tu kan ada pitih. Untuk bayar lanjut ni cik. Balanjo. Tadi lah lembut dia ngicek kawang. Ha? Indak naik je suntiang dia tanyo je mangade le. Capek ni cik. Capek je siang. Balanjo ke balanjo pengenawang situ ah. Nak do dah. Pandai lo tahu pitih lah tu 2000 dia. Tok bali ya dia pitih ko. Untuk di lanjut. Lanjo anu kan bali. Lanjut jajan. Jajan balanjo ke balanjo. Pagi tadi kalau ada nak lo pitih 5000 dia. Pagi paru yang tu lah bunyi-bunyi mereka ciang. Ah nak kembali sate ke ciang. Ah baru barang ini baru lah pitih lo balik. Pandai dia. Tolong balik pitih dan kau di tengah dia. Ya. Yo ciang. Balanjo balang minta kayang tu kaden saya orang balian. Sakit ciang tentu di dendo. Para karajo ang tu ya, ha? Malala balanjo makan itu tentu karajo dia. Ha? Ku anak gadi tapi dia nak padusi kalau pandai lo menolong dia. Ku nak do ibu kalian jaden do. Ah nguri-uri ko dia na. Ah dia do maunya lo nyo. Ha? Kami tak pitiang nguri badan den. Ha kalau indak do. Pai malala sen panganang. Ku karajo den dia indak sudah dari pagi sampai malam bakarajo jaden dia. Indah ibuang jaden bentuk iko do. Patang lah damam dan diang lah damam dan patang. Ha? Nampak diang damam dan patang selumi tabah. Ha, ndak je buang jaden do. Baala dia bentuk iko ko biarlah. Dan cari lo lah anak gadi ha surang bisa penolongan den. Kau nak ujang mo din nang kadang tu contoh pai jo malala. Ah sibuk je dia pena ketek gilo ke balanjo je. Ndai bang ada dah. Ibu ni cik. Ibu aku suai ko ada dua baru api balanjo. Sabar ketek lah pandai mengiciknya baju bola bisuak babi ni. Ha? Bentuk ko bini ama buyan. Aduh ayo bajaso dia dapat nak bujang bentuk iko. Tolong kepala dia tu dia ngabe ko damam dia mo de petang dia. Kesian mi tak piti lai. Tolong minta kayang tu. Sabar ciang. Ya Allah Tuhan. Ayo itu suai si kuah. Lelah Tuhan ya Allah. Aduh ya Allah. Aku dah mana. Halah sebentar baru tinggal tidak. Sebentar busuak dia keluar lah. Makasih balik piti dan 2000 lihat tu. Pandai luang. Buat dia nak urut dia nak minta piti. Itu jauh-jauh urut dia nak minta piti kaden. Cik yang dari mar dapat piti tu.